Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de cata alevín femenino avanzado. Moi boas tardes, chicas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club pides? Ariadna Álvarez Guadarrama. Laia Yáñez González, do Club Riverstone. Vera Quintas García, do Club Gin Sport. Carmen Cendán Penín, do Club Xiján. Bueno, chicas, o primeirísimo de todo, darvos a noraboas 4 por facer tan ben as catas e conseguir estas medallas. Supoño que estaredes todas moi contentas. Sí, Sí, moitas grazas. sí, moitísimas grazas. Sí, Bueno, chicas, contádenos, cal foi a cata que mellor vos saiu hoxe? non lo sé. Todas. Sí, Jean Godan. Jean Idan, todas. Todas, carai, canto nivel vexo por aquí, non? E que foi o que máis vos gustou de vir hoxe aquí a competir? Bueno, pensa un pouquiño, mentras preguntas demais. Ganar e participar. Poder estar con os meus amigos, poder competir contra os meus amigos, tamén despois estar cos coach e poder quedar de segunda, non me o esperaba. Competir e pasármelo ben. E por aquí? Lo mismo que Carmen. Genial, chicas. Pois a quen lle vamos a dedicar esta medalla de hoxe? A mi familia, a mis amigos y amigas y a la gente que me quiere y que me anima. A mi familia y más a mi padre porque está malo de la espalda y fue quien me entrenó y a todo mi club. A mi chiño, a Caracán, a ti, a todo o colexio, ao Gin Sport, a Domi e a un neno do cole que se chama Carlos por axudarnos a non estar nerviosos. Aos meus amigos, a miña familia e a miña nai porque non pudo estar neste campeonato. Genial, chicas. Pois dende aquí para todos eles que seguro que nos están vendo dende casa. Moitas grazas pola entrevista e ata a próxima. Hasta a próxima. Chao. Adeus. Adeus.